abusiafo mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala jumedie ena ebre asosa yede ebeso mu amunim se some trending issues de ekochi ekobremai aha ena chese yede ni nyina ebebegu na wonsusu utimi che wadwen ede efa eho na abaye bi ono de waye na adwen se ensem bia fa na feature won wo beka bia se free na busuem se free na busuem efa wo bi hu emfa ne ho chese wono de egi se wante wo beba ba beka bi entokwa wo pene ne de wakwakwa ka de wontumi enka I waka de wontumi kama sisi ne nemu mrika pa ena wo dwane ensusu no wonji ne huntumu se ade ne mrika ena wo dwane abusiafo moma yembura ensem no emu Ghana for ene day efeshos nega eya apology letter na yenua bema eya trigmatric ede koma no se won be apologize se enfanche no se ya ban na babontina na ensem a wo kan nyina ene se ensem a wo kan ye se eya akua GMP wono eye ne ba agudie akwada no eye trick edia no enya eye rapper trick matric ho asem na work na emum wo social media ye wo bo eye trick matric a wo di bebre na eye den eba enti ma abrante no enje ema no ho ebi wo hono ma no wonten se no di efri ba ye nti ama abaya no ekasa maye nchire emu kakra emfa ema mu ye busu ye na wotwa yesimu ya na eye afia Schwarzenegger edi ebebetu edwa ese eye Dr. Kwaku Oten ne fourth wife Ekua GMB anasali amakwa sa abaya no abaya no kwakwa twempena woni nkrofo bi akwakwa twempena wo ye 3 sums ne 4 sums ama Dr. Kwaku Oten ade ensa ejina ho sa abaya no enso ana wonjinse enkata ade na wo se wonchiti ye wone so ema chese abaya na nkama asumbo ne ekeka ho nyina ebam we allegations a efia Schwarzenegger ede ebebetu edwane no ena wo bo amuako ene trick ene kwame bi edin ewomu na eno ena chese trigmatric eti ensam no wono so ede abaya efia Schwarzenegger court ekosiu no se waboni din ewo ne nsensem wana se ntokwa wonu obi enya no wakwakwa boni din wom akania enim because ono abrante yi wono aware a wo ne ba a wo hwe se wo betete ne ba wo kwampa so ne yi na sesi a wo pese wo sei ni din de onte ase enu nti wo kwaje court letter de bre abaya afia Schwarzenegger say wo demand for retraction and answer unqualified apology for defamatory statement so wo di ni din eba nsem no mu egu nanimu ase essay wono yemia bema Enoch na ya odura adodo nani ni se trigmatic ai wono wase ni din entino wonye de ombe apologize enfanche Ghana for na eno ema say ye afia babonti beka so wono de nya de so wo be rise wo bi dead career ne de keka ho keka nsem basa nyan afo wo hwe se de ade ne ko na eni enya wamba amfa ekwan bi so amama me patch wa ma asem no ye nyi amfa mfiri ne so a wan hwa na ba bi ebekwa kopie no wontimi enyi na nu ebiem enu nti wa babonte na nsem odi etu edwa ene se enya de se wo refer to wono trigmatic na emum oko social media wo ba trigmatic a edino bebre ho na emum enya Ghana rapper trigmatic na wo kan ho asem na abusuafo moma nkotie ne nsem a wodi etu edwa eno Ghana hapa die mabramo shakai mabramo papa na me kama asba yesu obide Enoch ya obibi oduro se ya sapo waje Mr. Trigmatic wo Facebook enye o kan de Trigmatic media semwe emfa ma emfa ho meje nka wani asemasa catch our life for me that jam they retract the video because I wasn't talking about you. Except of course, ABA, no one can call you etesa. And media mini Mr. Trigmatic can answer never. And magic and tower when you say, I'm an name new Tamasa because media what the barmet will make him. And I did my home emoji. I got here say, retract and apologize what. And I said, American, what's
wako ye bibi sa na te sa fa ba ye be ken ene eye ensem a ye nua ba no wode etu edwana chese enye eye pragmatic we ena wo ka ne ho asem na emom wo ka wo bi a wono wonim no wonim se eye akwada no eye ne ba enti se eye trick wonim se ade no ye mo wudi na watimi age ade ama wo ho ade a ene na chese bia bibi e wo hono se bibi eni honom de ne ka wano tuma emfa wo ho ememe for asem no mu kura because wono de boamo wudi na abusuafo se ye ko social media sesi anase so obi ba bonten na obebebe ka se ye obi de afia Schwarzenegger wakwa ji obi boy anase wono obi kuna kwa da afia ben pa na obi ade nani ye be kwa bu no ye wono anase ye bo obi din se afia wodon ni nipa so mesi kwa ye bibia why ene ye de ani bebu ni ebia afia no bebre wo hono mo ko social media na obi timi use obi a edin ba de Ghana fo nyina enim no eno ena omudu wo mani ebe kwa enti adenti na wo bo no wan bo nipa no social media name wo edeka eye pragmatic no ehu no kokko boy just pragmatic keke na eno anu no oja edeto honum esa na chese abaya no eye wono na no wode no na ontimi emba abonten ememe no mfunso ntum enuti ena wode sa ensemwe atu edwano mi sa na mimi hu no ebinom nso ese abaya no was say eye trip ode ne kokot onsiu na nkasa na ye nchi ni dedua chese ye mpo ne kana free and sada na ekono wo behu na no kasa eyie omfiti prekope enkasa wano sa na so nkasa basa asa emfa nsem entoto enkrofo so ema na mfa ne hu endi de biara eda ebinom nso so eche wo madwen a ye nua eye Kingsley ede wode eba o say trade you engaging yourself, that means you have something hiding. If you don't have anything hiding, then why didn't you keep quiet? Or also no who say pragmatic senka enye wono ena wo yes ade na na say wonim bibia fa a few allegation or the to akua no so no dia enye denti na oba bonten ebebe kasa ne nka enye wakana no to no bia hunu say enye wono abai ka wo ba be kasa wo magana fo speculate hunu say bibi e cause no person was sign it wono kra na ede eye suspicious no eba abonten more wo no ono so na dwentra wode etu edwa ye nua eye mark edia wode eba you see this girl always want trouble. This is really good. Eric, please do very well to sue this girl. Make sure you find ways and means to let her keep quiet on certain issues. He shouldn't be opening that her big mouth like pig to talk anyhow. What so idea no said the be kind yes yambo ne kano one so idea what they to edwa no ye me abi so edo de eba ye ni din enka ho say Efia Schwarzenegger what they assemble papa always bringing allegation without any proof. So if you knew it wasn't that trick that you were referring to, why didn't you bring the pictures as well also and just mention someone's name to put that person's name and reputation into a stake? Or no so ede what they eba here and on was abaya way what they asempa na bebo mayimu was so they chokro wouldn't say enya one no one say no kana ye what trick bebre e social media na Ghana for trick back up enim eye rapper pragmatic na one person ye best speculate na ye bedwen say eye one adenti na one fani pakro na wo kan ho asem no amfa nimfonyi amametu edwa na bibia enkonkonkoda na wo kan saa kekeke e wo se wo wano no ye kan editum ono so adwenkyere eno no abusuafo ensema eye Efia Schwarzenegger edi etu edwa no wo hu ne say eye kwan a wo fa so ede eye unqualified apology ede ama eye nua Enoch adodo na ni say pragmatic ana say wono de still no nensema wo gina so e ka say enye wono ano eye no kure because say the work can you say unqualified apology and wa babontin say wono de enye wono a entin eye the form of apology na and what they meant to trick enji antum anase still wongina eye nensem so ma baya no embra bontin mejintumu e apologize say by force and as one apologize magana hu say we apology na nkasa because we need the hu hu ni say eye nensem bia wo kan wadwenkyere bia wo no fatu edwa efama ye e wo too much comment section e bia mo share na like now efama
abusuafo all the social media platform na emrepem no mekenkan ede amam dasene yebesane hia